Best Collection Mizo Channel clear tu te chi bai vek ole Israel le Hamas bawruak thalo hian topin taya nei don lo ani hi August ni samhni pakwa po khan Gaza Strip in kul Hamas ho chuan Israel chimlama puak thei thil hanron kap lut le ta he thil thlen hu hian Israel sipai te chuan lai pen ron tho chhuwa puya Gaza a khan Yunis chaklam le Gaza mun lai li Der al-Bala lama lai puimu an vathon phei le ta ani Israel lamin Hamas lama lai puimu an thon phei nu chuan Hamas lam chuan balloon bom le plastic chunga helium da kha puak thei thil siam chop zali bor vel zet mang chuan Israel chimlam an vasai vele ta bok August ni ruka tang khani tin deuh tho in Israel sipai ta le Hamas ho hi an lein bei renga Hamas lamin Israel lama puak thei thil an vom pheya Israel sipai le in athung rulnan lai puimu le teng mangte thlona mangten an chang let ve ngal zat zel bokani sang ni pasari atanga Hamas lamin Gaza an lu atang khan Israel le Hamas lam hi anin se ton ta char char mai kol phetha le tuyal theite hi Israel atangin Gaza laklu an ni a Israel hian an lo rep char zeu zeu to thren kar ni liam ta tang khan Israel le Hamas bawrok aso san zola wangin Israel hian Gaza chom tu kol phetha an lo ti top sak to a Israel atanga Gaza a ei tur lak lu na chu Israel chuan an ping bok hei hian Gaza ho chu ati thian rim hle a hei wang hian bawrok aso sang zol hle ani Hamas ho hian an chin dan than pa ngai ang bokin balloon thlok theya puak thei thil phuar be te chu Israel lama an thon phei le a Israel chuan lai pui le teng mangin Hamas lam hi an beilet ve bokani Hamas political leader pakhat chuan Gaza a ei tur lak lu na le power supply an lak na Israel habin an block hi an hun ma chu buaina ala chuak zelang ti in Israel avau Gaza Strip a hian mihring makte duai ni vel zetan khosa a azat ve ai tam hi rethei bak berte te an ni hlomani China huana India lut lui India le China ram buai galwan phai zola ram pani te in sual buaina a India sipai somni an thi nu khan tuipui lama India hian China epnan lian tham takin ke ala pen lawa thlama sa a Indian Ocean a US ke hruena hnoya sipai nun chanan zirti mai lo kha chu India hian China epnan tuipui lama bawruak nei khopin che talala lawani heti mek lai hian Indian Navy te chu South China Sea lama an ron mal tat vele ta India in dawlong rual te chuan China chim lama tuipui South China Sea tuipui zol chu an ron super vele ta chuai mai hei hi China an hlo zia pholan na ni ba ka khovel tuipui in rom chunga zalen na puan zar na ni bok China chim tuipui China in aram chin ni a hau chung chu India in dawlong rual te chuan an ron sur tluan ani India in dawlong rual te chet ma hian US Navy te le Indian Navy te hi anin belok sa veka US lam ruam manna wanga India long sipai te hi che chuak an ni rin ani Indian Navy te le US Navy te hi nget takin anin thlun zoma kan soi to ang khan China epnan Indian Ocean a po nun chanan lo zir ho to ni kha Indian en buaina kan nei la ya kan tuipui ho china Indian Navy an ron tlalu thi kan lung oi lo hle ani ti in China lam hian thu chu an nei Soitong khan India le China buaina hian India ram chung chu China hian arama nga in India ron ti boi fawa hemi chan let nan hian India po hian China ho chin tuipuya China ti elnan aleng lut ve deuh sakani India in dawlong rual te hi Indian Ocean mai ba ka Malacca tuipuya te an local call photo bok heti lai hian ni nga ni August ni somni pasari khan China hian missile pahnia kap chuaka heng missile te hi tuipui ral run thei hun hla kap phak ballistic missile an ni a heng missile hi ri aya alet soma chaka thlok chuak thei chi ni in China lam chuan an soi missile pakhat hi Dongfeng 26B ni in China chimlam Qinghai biala tanga ka chuani a pakhat hi Dongfeng 21 ni in Zhejiang bial chak lama tanga ka chuani ve thung heng missile te hian South China Sea a Hainan thliar kara target an siam chu aka fu ni in China thupuang tu te chuan an tar lang
China ina mi le sa ti du da UN a in rol ta news vela kan lo renewal to mai thei India le China ram in chu aksai chin hi China chuan Xinjiang an ti a Xinjiang a hian China hian ami le sa tam taka chen tira China ram bung pakhat China tual chung pakhat angin an kalmup mupani chulai Xinjiang a chuan mi hring dik na chan vo in ra be sakna na sa hle a chulai Xinjiang a chuan Uyghur Muslim ho ti du da an ni an chet vel na hian khovel a deng chuak to a UN Commission beng hial po thleng to ani news pakhat pathian in tar lan danin China in namte nau zo ka ti du da na hi ti to pa hun tak zetani ti in a ziak China in rova taka namte nau te angai sak na hi en felangai le mai United Nations hian namte nau zok te ti du da le ngai sak hi a en liam mai mai ngai lawa UN hian en fi watangai ani ti in he chanchin bu hian atar lang United Nations lam hian en fi watan tum thu he chanchin bu hian atar lang an thom thangwa khovelin an hreto a US ngei pon na takin China thil ti dana dem zia tar lang to a nam hnuai nung zok Uyghur Muslim te then fai an tum hi khovel dem an kai me ka ni German Nazi hawin juda hawan suat ang mai khan China a Uyghur nam te hi Chinese Communist Party hian an ngai sa a heng Muslim te hian ti du da na rang rang an tur me ka ni in ngai sak le ti du da na an tor zinga chan le wang lian tham soi tur om lawa in tha ngot te taksa le ril ru thlenga in ngai sak na te a hu hawa khung khom le in mu sit na le ril ru rom taka in siam te ti luina manga naw pai theilo tura in siam le tir te no pang ru bo te le hun danga son kol sak te chu heng Uyghur Muslim ho hian an tua rengani Turkic Uyghur Muslim makadoi tel chu concentration camp a khung ni in ti luina mangin China athil siam na hun tam taka thon chu an ni a tani na khung an ni bok an mi hren tam berte hi ti luina manga Chinese Communist Party daudal tu ni anga in puan lui tir an ni ti nom na le ngai sakte ti du da le pong sualte chan le wang mu mal lo taka in tha te chu a hluar hle a in ngai sakna chi rang rang electric manga in hremte tho cham khopa tuya in hnim phum manga in hremte in ngai sak le stress nei khopa in hremte damdoi enge ti po hriat chian lo manga in chiu te chu heng Muslim ho an ngai sak dan te an ni concentration camp a mi an khung lu te chu na sa taka ngai sak an ni a an rul ru na taka hliamin rul rulama chian lo phatam taka nom pha bok rul rulama chian lo phatam taka nom bok heng Muslim te hi Chinese Communist Party hian ani na taka chuan suat mang vek an du a an zung ne na po phoya an zom pui peng tenen phoro vek an du ani an mei chhe te nau pai theilo tura an siam lui sak thina wang hian an bul thuta tangin re pin an du a suat mang an du ti na ni China sarkar thuruk hailan ani a Uyghur Muslim mei chia atam theyang ber nau pai theilo tura siam lui tir an ni sang ni som pakwa tanga sang ni som ni chung ringot hian mei chenoi khatvel nau pai theilo turin ti lui na manga siam an ni China hian fa pakhat ai tam nei khapna dan man ani a ma se ti lui na manga in siam lui tir ero an nom lo tukani heti lai hian Uyghur Muslim te hian pung chak viau ni in China Communist Party hian an ngai deuh nge sang ni som panga tanga sang ni som paret inkar hian za somret pali zetin an pung ni in China sarkar hian a soya hei wang hian Uyghur Muslim mei chia te hi ti lui na manga siam an ni ta ni a soya ni China thil ti dan hi te nom hle a hei hi khovel hriata puan zara ni to a United Nations chuan Independent Commission din turin ma ala meka even hnuai International Court of Justice chuan ma ala don ni a soya ni US B-52 le Russia aircraft hainin chei boy US Air Force B-52 bomber chu Russia in do thlona ten Black Sea chunga anron nei hle a che dan phung pa ngai pelin Russia in do thlona te hian US B-52 hi anron pan na ya US lam chuan thil thalo takani an che dan hi a him lo hle ni in an soi zirtop nikal ta August ni somni pariat khani a US Air Force te hi helai tui pui chung zona hian an thlok fawa
tun truma po hian dan pa nga in US Air Force te hian B-52 chu in soi zoin an thlo kwal tir ani heti lai hian Russian pilots te chuan in do thlona ron vilikin US B-52 thlok lai atanga fit zabor vela an ron in kho zoi ni a soi ani a dan pa nga ya chuan fit za aya hnaya thlo hi thil hlawam takani Russia pilot te hian an ron fiam zo ni berina langa an fiam thu ero chetna lian tham tak thlen theina ni tlat International Flight Rule phalchin aya hnaya Russia pilot te hi an ron hnaya ni he thu hi General Jeff Harijian Europe le Africa Air Force lama an ho tu pa chuan a soi zirtop ni August ni somni pariat khan US chuan a B-52 mangin NATO ram som thuma sor tluana hei hi NATO ram in lu ruana le tran rol zia ti lan na ta na ti an ni North Atlantic tui puikil tu ram Intelcom North Atlantic Treaty Organization te hian sipai le ral thuam nen an Intelcom thina mase NATO ram te hian NATO tan suman thotlem thin hle a NATO in rel bol na le sipai en kol na a Germany po hian 2% em po tho thei lo wangin Germany po hian 2% em po tho thei lo wangin Donald Trump in ro savio to ani kha hei wang hian US pon NATO ta na suma tho thin ti tlem le Germany US sipai thiar chu then atumani kha he US B-52 Russia in do thlona ten an ron chei buai chungchanga hian buaina lian thamero thleng zui lo ni a hriat ani NATO ram ten suman tho tlem zela wanga US in NATO ram ho atanga sipai thiar chu thena tuma wang hian NATO ram te hian thla phang deuh ni in a langa Russia chu aron pong ta chia mai mase NATO ram anga in phuar khom poimo je US hian a hria a tuntum po hian NATO ram som thum hrut kwalin US B-52 bomber chu a thlok kwalta ani ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole